Mga kapobre, ni ako sa Madinat, Zayed. Fish market. Nagwapo dito. Fish market. Kay medyo mura-mura dire. Dini mga kapobre, market na siya. Nga mura jud ang paninda nila diha. So, dunay nagkaway-kaway dito ah. So mga Hi. Hi. On YouTube? Yes. What your channel name? Alona Tampus. Huh? Alona Tampus. I will check now. I am subscribe your channel. Thank you so much. No, out subscribe. Mga kapobre, gusto niya subscribe na ako? Yeah, subscribe now. What is your name? My name is Sajad Saju. From where? Indian. Indian. Okay. Thank you so much. Welcome. Thank you so much to subscribe me. Alona Tampus. Hello. Alona. Kahirap man mo na ibang lahi. Parihaming duha ba? Di may Hello magkasinabot. Tom. Yes. O. No. Apple. Yeah. Hello. Oh, this one is the snakes of the L. O. Yes, in. Yes. Alona. Space. What is this space? This one. Soon. Try. Wait. This is space. Please. Yeah. This one? Yeah. Yes. You wanna subscribe me? Oh, Click you like- first. 2K? No, you have wait. You Yeah, I click know. the bill. Yeah, you know. So I thank- have YouTube channel. You have subscribe to? me. Okay, I will return your back Okay. later if I have mga kapobre, subscriber. Kahirap po ni English ko eh. He is This one YouTuber Basharamiya, also this one. from India. Market Coolie. King Coolie. This one. King Kuli? Yeah. He is YouTuber Coolie, also? Coolie. You know Coolie? What is Kuli? Pickup man. Or Yeah, pick up man. Yeah. Pareho tayo ito, di magkasinabot. Bangladesh Bangladesh. Army. Bangladesh Army. Yeah. Mga kapobre, this is a Madinat, Zayed. Ayun, na-English na tuloy ako. So, mga gwapo ni sila. So, sila naman po yung nagtagad na ako, kaya di ta ko mag-video dire, kaya mahadlo ko ba. So, he is a YouTuber also from India. Yeah, Kerala. Kerala. What is your name? Sajad Saju. So you message me there that I know that you are that. My channel this one. No, because if you message me in my video, This one my channel. how I know you message me there. This one, click. And wait, just wait. Message here, message. You put Message, message here. Put your name there that I can see your. I will put in the YouTube. You can see your face there. Okay. So, mga kapobre, sa ano siya, kanang YouTuber sa siya. Pero tindero siya diri utanon. Utanon ba? All like my shop you come inside. This is your shop? Come inside But or why you are not making video this one and you put it in the close this one? Actually, I have advertised, but the YouTube, they removed me the advertise because I have some problem. I didn't put my AdSense the pin number pin number. in Philippine was in Philippine now, so that's the Okay, one is you- problem. Yeah. So thank you so much. I will go there to buy something in the fish market. So mga kapobre, na ako diri sa Madinat, Zayed fish market.
So daghan sang tawo kay mao ni ang view mga kapobre sa fish market. Parehas rag merkado gud. Pero mas barato diri kaysa iba. Makahanyo ka ba imbis ang albati trays mahimon lang dos. So musod ko sa isdaan. Naman sa naninda diri buwad. Crayfish shop. Yeah. Said, yeah. Good. Are you where you are from? From India. 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 So okay. Yes. Kerala, Mga Malappuram. pobre suki man ako sa buwad Yeah, kabaw ka yeah, mga yeah. Pilipino Crayfish tayo. shop, lima. Or Oh. lima. Lima? Yeah. So- Dilis, masarap tuyo, tamban. All of you dry fish, all of you. Madinat said. He knows everything the name of the fish. Okay. So mga kapobre isda ni. Don't go, don't be Yeah, scared. good. So isda din kay ka mga Pilipino ta. So diri sa Madinat Zayed sa Abu Dhabi nasa nanidag isbuwad. Mga buwad oh. Dilis. Dilis. Dilis, yeah, dilis. Toyo, no salty, yeah? Yeah, sulti no No sulti. salty. Dilis, masarap. Yeah. Corns. Who made it this one my friend? Eh? Who made it? Sinong nagawa nito? Made it. Picture, this way, you eat. You eat. Yeah. So nice, ha? Nice. So, mga kapobre mo, palit ko buwad kay. Kabaw ka, Pilipino ba pa? So, Sharp. my friend, where is the another one that... This one? No, Big one? no, the small. Look, no, I don't like that. That is pagi. Dako kay buwad mga kapobre. This is tuyo. You see this one, the YouTube, this. Yeah. I will give you my channel and mga kapobre kaila mo ani put. May umog put. Wala very nice my friend. How much my friend? This short. Sharp. Kung kaon mo na my sharp is Yeah. Pating. yeah, pating. Pating. What's the name that one? Pating. Filipino pating. Alam na gid nila kini mga Pilipinang uban no. Sap. Sapsap daw sa Very nice, huh? kini mga Pilipina nga uban Pilipino no tudluan na lang nila. They teach Tagalog here. That's why they know Tagalog. What's the name of this sapsap, pating, tamban. Itudluan na nila Nura. Ha? Nura. Crayfish. Yeah. Nura. What's name that? What's name? Nura. Nora. So, mo ni mga kapobre ang buwad nila, tanaw mga buwad. So, diri mga kapobre, buwad gid ni. Yaniari ko kay mupalit lagi ko buwad kay may lang hinahinayag kuot ba. Pero kabaw na mo sa pero lahi gyud ang buwad sa Pilipinas. Dagang kasi sila buwad doy na buwad. Ay bilat. Your channel name? My name channel Alona Tampus. Eh? Dilis man ni siya, Dilis Alona Tampus. Nasa yung mga tinda sad, mao na yung mga tinda oh. Diba? Buwad iya matin. Sa dito sad mga kapobre isda. Isda na dia dapita isda. So atendiro ni inom kape. Go. Tindiro manindag isda. So, nindot kay mga kapobre ang paninday kay buwad kay baw ka mga Pilipino baya ta. Di ba no mga Pilipino ta? Kaon dito buwad. Kay kabaw ka Pinoy diya ta. My friend, how much also this one the daily?
5 dirham? Ya, 5. This one, 1. Ya. So, dinhi na lang kutob mga kapobre. Si bye-bye to everyone. Take. Ha? Yeah. Si bye-bye to everyone. Everyone is taking this one, okay? Yeah. Iyahang paninda is liwa dry fish. Mao ni ang isda diri sa UAE. Ay ang buwad ay buwad. So mga kapobre din na lang kutob, salamat sa inyong pagsubaybay kanako. Thank you mga kapobre. Don't forget to subscribe me. Ayo. Saba sa lensiyang eh. Pili daw.